ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step ha Shullai tura but clear yat. UMLA ka Jowai uba wailat mi ki Shullai haka kharatrik lebet arjar pusau ula Plie ka khnap thangbreu ka batip kum ka Kambel Shullai eco-friendly Crematorium na ka bentaban pendep ikan yam thang giru ngai Hindu ki besong basaha sor Jowai kini ka khnap thangbreu ka berana ka shnong kli tersi lashna da ka Jowai Municipal Board lingba ka 15 Finance Commission Award second installment jong stem araja arphoi haka jinglot ka balai punyo lak tingka या के जकाल आइसंग भार के दरबार शनों क्लियर तरसी शके हिंदू समाज कमिटी नलोर उबा वाइलाट मिकी शला लदन लांग की एमडीसी जीएचएडीसी किंथोप युबा लखन दखार बा ऑक्टो मेवट लमिन सीईओ का जोवाई म्युनिसिपल बोर्ड का डीवी लिंगडो चेयरमैन का जोवाई म्युनिसिपल बोर्ड उबा फिलन देरवेल लिंगडो प्रेसिडेंट सेंजरा जोवाई उबा एच टॉय डलोय इलाका जोवाई uba puramon kinjing uba hech nong kletershi uba kitbok lang rembai kinong mikmat na ka puja committee bat kiwe em chibon kijing em kam po so tuai giong bat kwa open tip ye phi he joi por le na le man o ka chairman yong ka environment committee yong ka Meghalaya Legislative Assembly the yo ya kijing em kam nei benta wo safe ya ke environment ka yong ila hejui por ne ba nto ko suk ne ba hejing im yong i to pika ko e do सबसे मुश्किल क्या है क्योंकि जिंदगी में हमको 3 काम करके जाना है 3 काम खत्म करना है जब हम लोग पैदा होता है शादी करता है फिर उसके बाद जब मर जाता है तो हम लोग समझता है आपका प्रॉब्लम आप लोग यहाँ में मतलब नंबर छोटा है मतलब माइनॉरिटी तो इतना आसान नहीं होता है और आपके जानकारी के लिए ये प्रोजेक्ट 37 लाख अगर आप खुद से करेगा तो बहुत मुश्किल होगा शायद तो इसलिए हम लोग अर्बन डिपार्टमेंट के हेल्प से कुछ फंड मिला वैसे जोवाई में तो बहुत सा काम है पेंडिंग है लेकिन हम देखा कि आपका ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है और आगे जाके भी और प्रॉब्लम होगा तो इस वजह से मैं अर्बन अफेयर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इस गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमको अलाउ किया ये काम करने के लिए hejui por kam ongo em bat snyau komen okhanai phi snyau komen okhanai phi hadin wa de yo in punchna ya kanika Crematorium de yo sanction biang i sakawi wo chna biang ya untuk kanika oman kam kanika eco friendly henry betu kamoman dagan like kamoman hitai ha chalu para te de yo sanction biang i sakawiแต่กรรมมันกัดเต็มสเลมบอยเดอพุดเดนดาร์กีในบรรดาโวคนชนะยูรุตีกัดเตลโกยรับชุคำตำโวเยกิวันที่ว่าคนเดบียากกับยาบัดงาชิมยกันนี่กับตัวบุเล่โวอีกบุเล่ยมาคัมเบลชุไลมอดองแชมยากันนี่กับอินโนเวชั่นนี่ปะตัวเอ็มกัมลูกเอ็มกัมปะเสียกันนี่กับปอร์เอ็มกัมยองอีกับชนองกัวมายาบรูem gam yang ikat senang go maya para men sembru temiu let ni te hei por ginong yalam menchwa tendeu ma let ma kesa ne rumbai wa uma Dr. RC lalu hei tu por da em ikat jini maya hakam sanchar kadar da kanria aya gandi ka thau thang bru nai tai na khmat surok nai tai chei ni da ai siau bha ka senang ni thau ya gani ka Hindu Samaj Committee
Hei ni, hal ada mani thau cimet lehen rei ke cenong da ai Jowai ni, ya gini gibru da ai wan ke cenong, cai thau yang cenong cai biduan di benta. Kata to, neliang gini ke komiti, tau siangu gini ke cenong ke thau yang i, kawa cha ai gini ke thau go yo ke bendep ya ke bet yap, kam tam guda im cai ni Jowai gom tip deuliwan sport car, guda hap thang ba cai ni, gom cem luti deulai liwan, te siau gini ke por. Kecenong yang iman go gawi de kecenong go maya para men sembru wagi wa he ti por te yo jungai gi te da yo gi ni ka thau wo thang ya ga met yap yang gi wa ngai ha ga te ga Hindu samaj te ga jing wan ga di khnap siai man i le liang ga cenong siai lai ga wi de ga kudut ba i ga de ga kudut ha gi por de chadin Dang rap khian ki phra phao khande phao khande phao le jo yala winlo mi teng di tho berda ta hiti por yuman ki wayap chaini ki wa ong na go wan ke family go kam tu kam ni thang chaini maling ki kti maling ki kajat ra ga mara chem ki chong thalom ting ki ta chibon ki jing e ineliang ke chnong chem mi gam ki te ki khep khandre yo I wa ga ni ga thao ni ne ga sngi daman success ko kat kamaya ga jukan ni ta yulti wa gi te wara jan em de gi kam hi gi por man chwa kau local MDC le kau traditional le miu len ke jing sekian yo kadau he chnong ha gi phao snem man chwa ka jing ye ta ko jing e na lor wa deb ye pan bai na ka liang yong ka chnong wa na liang yong ka ni ko committee to iwasuk ka jing ye ta ko kita jing e hei wa yo I thao upan em kam nrei to por ka der hei gitu ki por mpu mu yo I mpu em penche chin unong bu nong thao ho tunde u he Kambel ho wanra ye gani kurukom upan yo chiki nong chong chnong upan yo Ciki parajai iwa hakmat do kejingmut ke yang o hewa nakani kejing ya luti yang o kejing penyo yang o kejing chem yang o yo I lai I cibon jai ne kiwa bon kejing e kiwa yetung ko I parabru wa le di keskim ko rai di keski mau em kejing penya pher Hagi senyau buru penat, buru dekar, buru cai buru kam, hagi wang gadur. Naib hak sen rai Jowai, pok kecing alam yang mahir man kau presiden wakan di por. Doa em keju kecing maya, ya warok di buru im dua Iwa kecing ngai mau penai peroi kecing senyau buru. Iwa kecing ngai tok luti kawan rai kecing suk ko yoi tok kecing hun. Kau le ikan berpatam di pertai. Ngai kit bokir biang lembaga ni ke kenap ko wai ni ke sengi wa pi ke nong penem kam wa puro me ka dewo sumar pungkhoi penjenger kam jo lo menteri ka omnom to du nei ta wa po he tha wa em kam ai por em kam e han rei man lagi por to em khti pen yo so de dep chna ini thawaron I kam ram yong ki nong penem kam wa pen yo so not matter to which religion to which community he or she belongs. It is our social responsibility to show honor to a person who is dead. And that's why I'm very, very thankful to the Jowai Municipal Board, our local MLA, our MLA of Jowai constituency, and all the people who are responsible for this to have this eco-friendly crematorium constructed in a very, very short span of time. This day today, we would like to also remember Kambel Shullai, who was responsible for the innovation of to get those ancillary things also connected to this wonderful crematorium.
Once again, I would like to thank all of you who have contributed to the construction of this auditorium. And we also promise that we would like to abide by whatever the instructions or suggestions of the Darbar Chunong in future, and whenever they tell us to cooperate in anything, we are ready to do that.